kinaasi saan naimon kenatangsit ikababalin na saan analas nalakang pungtot wenno naimot awan imimpen na asakit pinakwen inawesan na pagragsakan pagragsakan nagkiti ikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo. Saan naimon kenatangsit di kababalin na saan analas nalakang agtungtong wenno naimon awan imimpen na asakit tinaken idakesan na pagragsakan pagragsakan naketi ikinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo kinalawag kinapakumbaba ni Kristo. Thanks for joining. Tinagan mo. Ermiato. Thank you.